Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Swi tikomba nga ku N'wendzamhala lembe ra 2024 a yi nga olovi. Kokwani Mavhayivhayi nga ku yi lava ku tekisa Nyan'waka. Naswona swi tikomba nga kokwani Mavhayivhayi se va lava ku teka vulawuri eka Gaza. Hi ta tsundzuka leswaku ri Mr Post na vona va tivisi leswaku ri hi N'wendzamhala va ya humesa album, kasi na Dr Joe Shirimani na vona va ya humesa album hi N'wendzamhala. Se kokwani Mavhayivhayi tanihi laha va nga tshembisa ha kona leswaku va lava ku ya tima dyambu, va ha vula tani na sweswiwani leswaku ri hi N'wendzamhala album yi ya ku humeni. Hi ta va hi swi twini leswaku ri eka nkarhi wa sweswiwani va humese risimu ra ku famba ri roxe ri nga thyiwa leswaku ri Mavhayivhayi. Se hi N'wendzamhala va lava ku ya humesa album leyi nga helela. Se swi tikomba nga ku ta tika swinene eka Gaza. Nkandziyiso wa kokwani Mavhayivhayi hi lowu. Ye Mavhayivhayi ni tele mani na ye Mavhayivhayi ni onele mani shana ni tele mani na ye Mavhayivhayi ni onele mani shano iyo Mavhayivhayi ni onele mani kwala yo ye Mavhayivhayi ni onele mani kwala December ye Mavhayivhayi ni onele mani kwala iyo ye Mavhayivhayi ni onele mani shana iyo ye Mavhayivhayi ni onele mani kwala. Mi ta mi swi twini leswaku ri Dr Vutsulu lo ku tshikeleleni ku vula leswaku ri December. Se hi ndlela leyiwa mi ta swi vona leswaku nga ku va na ku titshemba swinene leswaku ri hi N'wendzamhala va ya ku pfaleni. Kambe hambiswiritano hi ta va hi rindzele ku va hi ta twa leswaku ri xana i mani loyi a nga ta pfala eka N'wendzamhala lembe ra 2024. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.